Gafanan ulfa, gafanan ulma dubartina bochistenin jedhen qabadha kan. Okay? Gafanan ulfa, gafanan ulma jiru dubartina bochistenin jedhen. Sana ol jedhen gana baafachuu gana sana ol media baay'eetti ergitee jetti gafana gafatan video gafana agarsiisu text gafana agarsiisu sana booda amananii ta'an. Wanti naqaanis addunyaa kanarra hin jiru. Okay? Ani wanna gochaa turan. Sigale kanaaf isheen gaafatamtu ishee gaafadha ani inqaano sagaagaltu dhiira sagaagaltu durbaas injaaladhu dubartiin otoo mana qabdu jireenya qabdu dhiira biraa wajjin sagaagaltu injaaladhu dhiirris otoo dubartii mana qabu haadha warraa mana qabu sagaagal injaaladhu waaqayyos injibba macaafni keenyas injibba kanan barreessaa ture waa'ililli fiqruummoo biyyatu beeka. Arra galgala live beena no deessa kana booda tokkummaa Oromoof jedhee waa baay'ee obsee bira darbee jira siigalee waan baay'ee jechaadha. Waan baay'ee dandeenye as geenye waan baay'ee dhoksinee soomnee fakkeessinee bira darbine garuu har'a gadi baame haala kanaan odeeffamuun isaa gaarii miti achi booda shirkatti waan ta'e immoo hin beekna yeroo hunda amaara jedhamne yeroo hunda maali jedhamne nuti akkasitti arrabsamuun barsiisoo toorraa jiraatu otoo ummata barsiisu ummata fakkeenya ta'u qaboo otoo biyyaalaa bashannanee ofiisaa jiraatu achi taa'ee ummata complain godha siigalee. Kanaaf anis gadi bahee miidiyaa irratti nan haasaa laayiviidhaan jechaadha feesbuukii guddaan qaba jechaadha. Kanaaf ummanni hundinuu argu maal akka siirii maalii itti godha ummanni siirii maalii itti godha akkanatti na odeeffamu moo ofirraa maalii ta'ee maalii akkanatti odeeffama akkamitti sinoo callisanime. Kanaaf akkasidha nus miidiyaan qabna rakkoon hin jiru miidiyaatti gadi baanee miidiyaa harka keenyaallee qabnu jira ka dhuunfaa garuu kun mee ummatumtiyyuu haa taajjabu mee kun Oromoo bakka bu'ee Oromoo sikkoo mandoo bakka bu'ee inni qorqoramee inni abbaa lafaa ta'ee inni abbaa qe'ee ta'ee nuun arrabsaanis galee natti dhagaamaanas. Akka isaan argine shi gowwaa jazbaa akka isaan arginetti mishi bilbila wanni isaa qabuuf malee itti himaanu ummanni tuulamaa maal isa godhan akkanatti gadi ba'ee miidiyaa irratti afaan isaa alba'u kan harree diqaalaa kana. Waa'ililli fiqruu naqqamte guutuuti beekaa warri hiriyoota koo baay'ee beeku waan isheen gochaa baate ስለዚህ you know mirga ko dhugaa ko falmadhee deebifadhe kanaaf immoo ameen beeku siniin jedha sinii galee akkasitti akka qabaatanii ati jaarsa tokko qabdamu jaarsa tokko kan argannanii yoo sadii afuris argadhe mana gabbaachu naantu mana ascannaqaachu kuni koo carraadha. Andu alamtu kanani ajjeesi andu alamtu intala harargee takka harma keessa cini andu alamtu mijiyyuu fuula keessa qabalaa fi boksiidhaan caccabsi andu alamtu kana godhi andu alamtu san godhi andu alamtu achiin seeni andu alamtu asiin isin kana hunda yeroo andu alam kana hunda godhu kaameeraa qabatanii jala deemu jirtan akkamiin beektan kanaan na dhibeen akkamiin beekuu dandeessan yeroo inni intala harargeedha harma ciniinu eenyutu arge kaameeraamaan eenyutu namni ijaaf ijatti akkatti arkee akka inni harma ciniinee fi bakka biraa ciniine eenyu arge harma maa jala qabatti sun ka ciniinamte sun hayyee michiyyoon amma duute tun hoo andu alamtu akkana godhee hajattanii hidhamtee turte isin mana hidhaa mana andu alam keessatti siranyaa turte yeroodhaaf siranyaa turte mana hidhaa keessa turte moo andu alam mana hidhaa ka ummanni Oromoodhaa hin beekne qaba adde Finfinnee keessa bakkatti isii hidhu jechuudha. Khaateen baafattu biraan deemtu namni yoo wal jib yoo wal dadhabe yoo wal tuffate yoo wal miidhuun dhufte wal dhiisee wal biraa deema. Argite nama jaarsaaf jaartiin kan makkanumatti zinaa wajji dalaguu mitiiti kasilaa wal fuudhee ilmaan walirraa horee wal dhiisee wal biraa deemaa jechuudha. Saniifi andu alamtu kana godhe san godhe jechuun ni ulfaatti gurbaa akkanumatti hin qaqqabatina gurbaarraa qabbanaawaa kanammaa michootaanis ta'e isas yoo ta'e lachuu anaaf tokko garuu namuu kanumatti hirriibaa kaataniituma viidiyoo namni waraabu argitaniituma hirriibaa xullub jettaniituma waan isinitti fakkaatu hin waraabina
zim jettanii waraabinaa. Ijoon gaafa duutu isiniin mareettee duuti isinitti himatte gubaasii rakkoosii miidhamasii maal akka taate eenyu akka waa godhe isinitti himatte Andu'aalamoo isinitti hime akkam akka isaan godhuu ture akkamitti akka isiitaan harma ciniinaa ture akkamitti akka isiitaan ajjeese isinitti hime isiniin mari'ate. Kanaafi waan argitan haasa'uurraa osoo if qusattanii gaariidha. Maatiin ni jirti biyya keessa gamalachuu ijoolleen lachuu warruma Itoophiyaati waa biyya fagoo biraatii miti wal gaafatti maatiin biyya keessa jirtu maalumaatu ciise isin dhoorkaasi ያ ሂደም ምናምን ገሏታል 2 አመት ከምናምን ያለ ማቋረጥ እንሰማለን ድብደባዋን ለምን ጠፋች ለምን እኔ ጓደኞቼ የዛሬ አመት ኢሬቻ ላይ አንቺ ነሽ የምትግባቢያት በጣም እየከሳች ነው አናግሪያት ብለውኛል ምን ላርግ ፈራውኝ እንዳላናግራ ሰው ከሳ ካይባልም ተከዶ እሷን ለመንገር ፍቃደኛ አይደለችም ላይቭ ስገባ እስቲ ላይቭ ገብታኮ ወይ ቪዲዮ የሰራች ቀማታ የተቀጠቀጠችበት ፎቶ ነው ያለው ቪዲዮ አትስሪ ድብድብ ነው ይደበድባታል ሲቀጠቀጣት ነው የሚያድረው አንገቷን እያንዳንዱ ቪዲዮዎቿ ላይ አንገቷ የተቦጫጨቀ ነው ቀነኒ እኔ ሙሉ ራቁቷን አቃታለሁ አንድ ምልክት ያለባት ልጅ ናት አንድ ምልክት በጣም ስለነገዋ ምታስብ ምትጨነቅ እንኳን ራሷን ልታጠፋ አይደለም ነገን በጣም በጉጉት መኖር የምትፈልግ ትንሽዬ ልጅ ብትሆን ቀነኒ ናት እኔ ማቀው ማለት እኔ ራሴ ሁሌ ፋውል ያለባት ልጅ የኛ ልጅ ብዬ ማወራት ልጅ እንዴት ታምራለች ብለን የምናወራው ልጅ ቀነኒ ነው እሱ ቤት ከመግባቷ በፊት እና ቀነኒ ራሷን ታጠፋለች ቀነኒ እብድናት ቀነኒ ሁሉም ነገር ሐሰትና ሐሰት ብቻ ነው እና ሁሉም ነገር የተደረገው ተደርጓል ግን ድምጽ እንዳንሆንም ብዙ የተከለከልን ብዙ ማስፈራሪያዎች ብዙ ደግሞ ስድቦች ቪዲዮአችን ቫይራል እንዳይወጣ ራሱ የምንደረገው እኔ በየቀኑ ፎሎ ያረጉኝ ሰዎች ሲቀንሱ አየዋለሁ በየቀኑ ግን የሚቀንሰው ሌላ ብሔር አይደለም በየቀኑ የሚቀንሱት እነሱ ናቸው እና ቲጂ እኔ በምንም በእርዳታው በምንም ነገር እስከ መጨረሻው ከጎንደሽ ነኝ ያለሁት እስከ መጨረሻው ድረስ አለውኝ ድምጽ ለመሆን ምንም ነገር እስከሚመጣልኝ ድረስ በቃ ሰው በቅድም ኬር ተመረዋለች ሰዎች ለዚህ ስም ሳንጠራ ከህግ ጋር ግንኙነታችንና ምንድነው የምናረጋው በቃ ፕሮፋይል ቻሌንጅ ማድረግ አለብን ፕሮፋይል ማድረግ አለብን ፒቲሽን መሰብሰብ አለብን ትዊተር ላይ መጻፍ አለብን ከምንም ጋር አያይዘን ከእንደገና ደግሞ እንደ ጀዋር መሐመድ ያሉ ትላልቅ ጸሐፊዎችም በዚህ ነገር ላይ ትኩረት እንዲሰጡ ማድረግ አለብን ምክንያቱም እኛ አንዷለምን ሳይሆን የምንቃወመው ህግ ነው ማለት ህግ ነው የፍትህ ግለሰብን ሳይሆን ፍትህ ተቋም እኛ ከህግ ጋር እኛ ማንም ይሁን ልጄም ትሁን ለምን እኔ ያለው ከገደልኩኝ ፍትህ ህግ ነው ህግ ነው ያንን ነው ማድረግ ያለብን እኔ እንጃ እኔ ነው ማመሰግናችሁ መልካም ቀን የኦሮሞ አርቲስቶች ማለት ነው የኦሮሞ አርቲስቶች ሲዘፍኑ የነበሩት ዘፈኖች በሙሉ ለኦሮሞ ህዝብ ትግል ነው ኦሮሞ ተቸግሯል ተጨቁሯል ተበድሏል ብለው ነው አይደለም ኦኬ እንደዛ ከሆነ ከዛ ውስጥ ደግሞ ከዚህ ኦሮሞ ውስጥ ደግሞ አንዷ ቀነኒ ናት ለምንድን ነው አንዱ ዓለም ጂጂ ኦኬ አንዱ ዓለም ከእስር ቤት ሲለቀቅ እንኳን ተፈታ ጓደኛችን ብሎ ፌስቡካቸው ላይ የፖስተቱ ሰዎች አሉ አርቲስቶች የኦሮሞ አርቲስቶች የሚታወቁ ማለት ነው የሚታወቁ ፌስቡካቸው ጭምር ስክሪንሾት አድርገን ማምጣት እንችላለን ሲጽፉ የነበሩትን እንኳን ተፈታክ ብለው ማለት ነው ለምንድን ነው አንድም የኦሮሞ አርቲስት ለዚች ልጅ ድምጽ አልሆነላትም አንድም የኦሮሞ አርቲስት